Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. 7 kunde tecvid үйрөнүү kitabının 4-nji sabagyn ötemiz. Biz aldınғы 3-nji sabakta idgamdy ötken bolatymyz. Idgam bölümün bastagan bolatymyz. Idgamnyň 5 türü bar dep aýtganбыз. Birinçisi gunnaly idgam, ikinçisi gunnasız idgam, üçüncüsü idgam misleyn, endi bugün 4-njisi idgam mutajanisiyn dep atalady. Endi idgam degen ne ekenini aýtganбыз. Sukundu bolgan harpti harakatly bolgan harpke kosup okudy idgam dep aýtamyz. Olay bolsa idgam mutajanisiýniň erejesini bastaýyk. Ereje boýunça atawlary bölek. Yani misaly mына жерде harplerdi bergen. Atawlary bölek. Zo, zal, sa. Atawlary bölek. Birak şygatyn jelleri bir bolgan harplerdiň algaçkysy sukundu. Al ekinçisi harakatly bolsa onda ol idgam mutajanisiyn dep atalady diýdi. Demek şygatyn jeri bir harptiň. Misaly za, zal, zo, sa bularnyň barlygy sakaw dybysy alatan harpler. Birak atawlary bölek eken. Endi bul harpler 3 topga bölünет diýdi. Birinçi topdagy harpler to, dal, ta harpleri. Misalyny okuýyk. Ma abattum. Mına jerdegi dal harpi ta harpine awsyp ketdi. Oslayşa ma abattum dep okuýmyz. Kur'anda bizge jeňildik retinde bul dal harpiniň üstünde hiç kanday bir belgi koymayt. Kerisinçe ta harpiniň üstüne şatta koýat. Demek bul degen ne degen söz? Dal harpi ta harpine awsyp ta harpin şattamen oku degende bildiredi. Bul bizge bir jeňildik retinde. Ma abattum. Kalgan жердин bärinde osундай. Kelesi misalga köşeýik. Ujibat da'watukuma. Demek ta harpi dal harpine awsdy. Kelesi misal asqalat da'wallah. Endi soňky misalda okuýyk. Wa qalat taifatani. Mına jerde jiňişke ta harpi juwan to harpine awsyp ketdi. Kur'anda toora biz kitapta kalay yazdık, osla yazıp turady. Eskertүү. Tömendegi misalda tolyk idgam bolmaydy. Sebebi to juwan harp, al ta jiňişke harp dedi. Misal mına jerde tolukday ahattu to harpin ta harpine aýnaldyryp jibere almaýmyz. Kerisinçe to harpinde dybysdaýmyz. Birak to harpi misal sukundu bolup tur. Sukundu bolgan кезде kalkalı bolatyn edi. Ahato. Birak bul jerde olay bolmaýdy. Belki bulay dybysdaýmyz. Ahattu. Ahattu. Kelesi misal basatta. Yani basatta. Tolukday to ta harpine awsyp ketmeydi. Belki basatta. Mine oslay dybysdaýdy ekenbiz. Ikinci bölügi zo, zal, sa harpleri. İzzalemtum. Zal harpi juwan dybyslatyn zo harpine awsyp ketdi. Yelhazzalika. Sa harpi zal harpine awsdy. Oslayşa yelhazzalika dep okuýmyz. İzzalemu. Üçüncü topdagy harplerge keleyik. Bul ba harpi men mim harpi. Endi bul Kur'anda tek bir jerde gana keledi. Kur'anda tek bir jerde gana keledi. Ya bunayyarkam ma'ana. Bul jerdegi ba harpi mim harpini awsyp ketedi eken. Bul Kur'anda tek bir jerde gana keledi. Ya bunayyarkam ma'ana. Osa ayatda gana keledi eken. Kelesi idgamnyň türü 5-nji türü biz aýtdyk. 5 idgam bar dep aýtdyk. 5-nji idgam mutaqaribeyn dep atalady. Erejesini okup görýük. Şygatyn jelleri bir-birine jakyn harplerdiň
алғашқысы сукунды, ал екіншісі харакатты болса, онда ол идғам мутақарибайн деп аталады. Яғни әріптің шығатын жерлері бір-біріне жақын болған әріптер екен. Енді бұлар екі топқа бөлінеді. Біріншісі ләм мен ро, екіншісі қоф пен кәф әрпі. Осы әріптер ғана, басқа әріп жоқ бұл жерде. Бірінші топтағы әріптерге көшейік. Ләм мен ро әрпі. Мысалын оқысақ, құл рабби деп тұрса Құранда, құр рабби деп оқимыз. Құр рабби деп оқимыз. Ләм әрпі ро әрпіне ауысып кетеді. Бәл рафаахуллаху деп тұрса Құранда, бәр рафаахуллаху деп оқимыз. Яғни ләм әрпі ро әрпіне ауысып, ро әрпін тәштитпен оқиды екенбіз. Келесі топтағы әріптер қоф пен кәф әрпі. Бұл Құранда тек қана бір жерде ғана келеді. Әләм нахлуккум. Яғни біз бұлай оқымаймыз. Әләм нахлуккум деп оқымаймыз. Қоф әрпі толықтай кәф әрпіне ауысып кетеді. Бұл Құранда осы аятта ғана келеді, басқа жерде жоқ. Әләм нахлуккум. Осылайша 5 идғамды бітірдік. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.